Innerline Forest Reserve square mile zanga pakwa hi kanram chung vekani khochak lama airo dunglui Irrawaddy khothang lama sati kangtlang Chittagong chim lama tuipui akiap mar lama ngai ban tlang haflong heng huam chung hi kumsang kha jasari somnga malam khan keini zo fa de bak le lungpian tirata engnam ma in kanta kanram titu anom hi khoi history ya ma shat le mu tur om ngai lo kumsang kha jasari somnga malam zong kha chuan ramri shu zela khwa andina kan che vela namdang ho hian kan ramri ngeya taknial po thom anron ne ngam ngai lo kumsang kha jasari somnga vela tangkhan British East India Company ya Simon Paul keda ho khan British sarkarin India lelte beinan sai apan tangkai ema wangin an ho tu pa Smith hovin kanram chunga sai anron pel thanta a hingle mau anron latil tabokani Innerline Reserve Forest of 509 square miles is Mizoram's. Airo Dunglui Irrawaddy in the east, Sati Kangtlang Chittagong in the west, Tuipui Akiap in the south, Ngai Bantlang Haflong in the north. There have been no claims to the territory between these four territories recorded in any history whatsoever before the year 1750. In the years before 1750, villages had always been established near the borders, and those foreigners living in and around the area would not even dare to make a sound near our borders. Around the year 1750, the Kedah, who were the elephant catchers of the British East India Company, started hunting for elephants within our land area as the British government required elephants in order to fight against the Indian kings. Along with elephants, they took a considerable amount of wood and bamboo with them. पूरब में आयरो दुंगलुई इरवादी, पश्चिम में सती कंगलांग चिटागोंग, दक्षिण में अकियाप तुइपुई और उत्तर में ngaibantllang हाफलोंग। सन 1750 से पहले पृथ्वी की शुरुआत में उनमें से किसी ने ना कहा और कोई भी इतिहास में सुनने और देखने को ना मिली थी कि ये सभी क्षेत्र उनकी भूमि है। सन 1750 से पहले वे हमारे सीमा से दूर गांव तक निर्माण करते थे। हमारे आसपास में रहने वाले दूसरे जाति को हमारे करीब रहना और पास ध्वनि बनाने से डरते थे। लगभग सन 1750 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथी पकड़ने वाले समूह केदा ने ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय राजाओं पर हमला करने के लिए हाथी का उपयोग किया। उनके नेता स्मिथ के साथ वे हाथी पकड़ने के लिए हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर गए और पेड़ और बांस भी साथ ले गए।